When come Bethlehem, Kaiser Augustus hukum pada king Igun kirayo hukum king Lord King Mary và Joseph nama lên đi vạch đón đi và xa mà khá xem hoài ukur ang ngalek ba hi Pangan niya sa pagpapa niya maay Iya dapat laray at jingkong niyan Lawan mong bil Pagka Bethlehem Allah,